Kasta Latibiyag! Nanang, umay kayo dito. Tara sa inyo. Nanang! Ay, agi muro-muri aki tinataga si daan tayo. Ayab ka lang ayab. Apay aya. Basta umay kayo dito'y tawa. At ipakita ka na kayo. Anya aya dayta. Oh, makita yu dayta lalaki. Isuti bagbaga ka na kayo. Kaayan ayat ni insan ko Abelen. Nakatalikod mat. Diyak mo't makita ti rupa na. Siyempre nakalabas na gaya man dito'y balay. Ang nagpangit di boyfriend na. Na, saan man lang nakapili mo't itinasaya at a boyfriend kat adamot lang na. Nagalas ko naktumoy nanang. Sapay naglampaw. Kaslasan ngagsagsagaysay. Beleng, apay ngay. Kasta mo tanti panangkita dagiti tattao kadatahan dito lugar yaw. Bayam ida, dagiti chismo sa dagita. Ay, karupurupak ay ati Eliane. Kasta dagiti tattao dito lugar may, no da ka barbaro ang makita da. Ay, jakman amo no apay kastada. Asidagtan iti balay may. Ay, asino nga iti masangpatanta dita balay yaw? Barang ada ni manang ko Napan ngamin iti taltalon may dananang kantatang ko. Ay, sos! Nagdakil ng aso! Ay, kumagat day ta, Michael! Nay! Kabutang na ka di aso! Timmarayan! Day ta kati bagbagakan ka. Nga awan ti rumbang apagdanagam. No siyak ti kadwam! Belen, asino day ta kadwam? Ni Michael manang. Di mo kunaan nga iso day tati bagbagam ang boyfriend mo. Uwan manang. Awan na sa bali ditan ang nakita ang boyfriend mo. Ha? Apay manang? Awan lat natataar. Di mo pa namin amo na sayaat ni Michael manang. Kat, dito'y amangal daw? Katwan Kaya't na ti agsida iti tinuno atoyo nga isawsaw iji kamates? Uwan manang. Saan napili ni Michael? Ayun na. Nagmayat gayam ti mangan dito'y balayaw, manang. Nagimas ti sindan yaw. Nagimas dyan tono ato yaw? Un manang. Ayun na. Itaak lang ang makalaman iti kastoy asidaon. Ano? Bagay na gayam nga isawsaw iti kamatis. Kunakon kat manang. Saan napili ni Michael? Ay kat, umay kan tumanan dito'y balay ni Michael. Ay, siya ko ti aginaw, manang. Ay, saan mo ton ta nakababain mo? Bayang manang, taison ti aginaw. Kagaggagatan na dayta. Nanang, kitain nyo. Daytakit ti puraw abuok ko ti kitaam. Saan atila makitkitam? Kitain nyo lang may boyfriend ni Belen. Apay aya. Agsaksak do ijay gripo, ijay likod ti balayda. Ay, kat nasinpot nga rod. Ano kasta? Unay matan ni Belen, tapagsakdon na matan niya boyfriend na. Ay, mayat ti kasta lalaki. Nagagat. Kastanto kumamot ti paki-boyfriend nam Ay sus, gwapon to ti paki-boyfriend ak nanang. Saan akas iti boyfriend ni Belen? Kat, ada nga rod magayat kan kagwapaw. Ado syakla ang tagmadmadi. Ay, aguray kayo nanang. Apay manan aya. Ikatangaro daytoy uban nyo. Ay, anay ko! Aguray tan dito junction, iti tricycle na pagluganam nga agawin. Magmagnatalaan naging gayjay paradaan. Medyo, adayo nga rod basit. Saan nabalaya? Kaya't kung nga rod ti magmagna. Sige, sikat ti makam mo. Anya nga iti serbi na daytoy sapatos ko anangina, no jak mat ipag na iti adayaw. Sika talaga. Sige nga rodan, magmagnatan. Nanang, kitain nyo magmag na da Belen kanya boyfriend na. Ay, agawid siguro na. Ay, yawan siguro ti kwarta day di alalaki, iso magmagnada. Nubak nang, ada ko makutsina Unay matan ni insan Belen, nagpintas abalasang. Kastapay tinaki-boyfriendan na. Ay, kat, kasta latibiyag Depende, iti kaya. Si Mardang kamat amag na, Belain.
Makitam ka di dagiti lalaki nga agiinom di taigid ti kalsada? Nakausob da. Katatatu da pay. Dagita dagiti istambay dito lugar me. Nalainda nga kikil dagita. Kasta. Di da pay kayat ti barya Limagasot ti kababaan adaw-dawatan da kadagiti lumabas. Nangruna dagiti kabarbaro laang dito'y lugar me, akasken ka. Limagasot matlagayam. Di uray 5,000 no kayat da. Saan nakamabutan kadakwada? Sapay nagaduda. Ay na, di kagdanag. Ipakitaken ka. Ti kinalain ko iti judo kan karatay. Ha? Wen! Katno black belt tarak iti karatay. Uy, ito lang makita na ka dito ya. Boyfriend ko. On bibiyan ko no boyfriend mo. Mangted ka iti kwarta ngayon katang may tiara. Da kwarta ka. Saan abasta-basta ited ko kada kayo? Na, naglastukan. Sikalatin lang yung bagay iti kasta kada kami Makita mo na dito nagdadakil ata to dito itakya ko. Kobra tayo na! Tukawan na kada ita akastoy. Oops! Hey, dito yung tigre dito yung may satagyan ko. Oops! Yeah! Tanay ko. Michael, gusto daytan. Ikaklay na iti pagnakmanda. Ha? Yeah! 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 Dahil pa! Yeah! Sir, uston! Urayak lang nagnervyos iti naramid mo, Michael. Ay na, sampal lang dayta. Saan kami lumaban? Anay ko, nausawan ako eh. Salsaludwan da kamutan, Michael. Istileng, nadamag mo ka din di pag-iistoryaan da dito'y lugar tayaw. Anya kayo matananang. Napan kayo lagi matang iti itlog kantina pa. Nasurok amay sa oras yung ijay kantina. Dinangag ko nga raw dagiti pag-iistoryaan dagiti tattao. Anya aya day nga istoryada. Naksatan di paryok apang ipritwak ko maiti si daan tayo. May papan iti boyfriend ni insan mo, Abilene. Apay? Dinanog-danaw ken kinarati na kano da Mario ken dagiti kakadwana. Ha? Ni Mario amaskulado akalalastugan dito'y lugar tayo? Katuan, saan ka di akabutang pay dagiti tanod da ija tao? Katuan, saan to pa'y amagmag na di tapag-iinuman da dagiti tatnao tagkikil da ngamin. Ket no saan ka amang tad iti kwarta, danugan na ka. Ay na, saan ang nagbalain da ita kinalastog ni Mario iti da ija Michael? Ha? Nagturadan? Ikas lang arod ka no bida iti pelikula. Nagadaw tinakabuya. In video da, sadan to impose iti Facebook. Anya? Ay sos, nagado kanon tinangbiyaw ken nag-like. No da kumamot kasta boyfriend mo. Di pa ikat nagsaya atan ngay. Ninanang mat, aguray kayong tamaad na anak to iti mas gwapo a boyfriend. Maadaan ka nga raw iti mas gwapo a boyfriend no naglaing kamot nga aguyaw ken agdilaw. Ay, awan lat amukaw, istilay. Maragsakan manang, tanagkalugan ta dito'y tricycle. Agpaili akmat namin. Ay, manang, adaman damaga. Anya day ta istileng. Apay, karatista ka no di boyfriend ni Belen? Wan, apay, di mo ayan na buya di in-upload tayo di Facebook. Kano nabasak ti komenta. Black filter kano gayam ni Michael. Oo, amangan mo't no tiyambala ang day dyan. Talaga analaing ang makilaban. Kano ada istorya ni Belen as sinabat ida ti daktal nga aso adan dani ng kagat katakwada. Ngam, nginerngeran laang kano ni Michael katim marayan di aso. Ha? Uray aso? Kabailan na akalabanan? Kabailan na abot-bot ngan. Pilibak at talaga iti day di a Michael. Taapay mo't manang. Kano saan napili iti sidaan? Ammom timpasidakan ko na iti napan iti balay. Tinuno atuyaw. Ha? Kaya't na ti agsida iti intuno atuyo? Nga da kamatis na Ay na, kayat na. Saan napili? Kat isupay ati naging innaw. Ay, nagsingpot mo't no kasta. Jakpay makit di ammo Jakpay ammo na imbag. Si Kangay.
Kaano mata maki-boyfriend ka? Ah? Ay, kuha. Ay, tata, partakan nyo mat ati agpataray. Nakabumbuntok kayo mga drive. Lakay nga min day taag dadrive. Lakay lang aro dun. At ansapay diferensya ti matana. Ay, di ka agoy uyaw akasta. Kat, agpay suman. Nakabumbuntok pa yung drive. Nyaw awan mo, ti saludsod ko kan ka. Ay, anya ayat ti saludsod mo manang. Apay, awan pa'y boyfriend mo. Ado di tamanang, siyak lang aming tagmadmadi. Kabutang da ka nga arman. Tapay, napintasak ka di unay. Kasano, kat naglaing ka nga dilaw kan agoyaw. Apay, di ka mamati, ije kunada apagsasao, adagi ti tao ana uyaw kan managdilaw, kat isuda tinaapal. Anay ko, nagsakit mo din, day tanga imbagam manang. Ay, katuan mo. Nasaktan ka, tanapahiswan ka. Permigayam nga inuyaw ni Stiling ni Michael a boyfriend mo. Kasta namat at talaga day di akasinsin tayo manang. Managuyaw at talaga. No nga itang uyawak mo. Bangking tingiwat na. Iso adida kayat nga arman. Bayamon manang. Ay, idida mo. Dinilaw ko yung boyfriend mo. Ngam ita, naamiris ko. Anasingpat gayam ni Michael. Nga oray kasjay laang tilangana. Aywan gaya manang. Adanas kan nga ipadamag ko kan ka. Abogado ni Michael. Ha? Kaya't mo asawan? Abogado? Wan manang, kapaspasana itibar. Ha? Abogado gayam ti boyfriend mo? Kasjay laang akit kitaan nyo ni Michael. Ngam nalaing dayjay. Ken, adda ka ba elan ti pamilyana? Ay, Estelag, umay ka man ditoy. Apay ayan nanang. Nakapanibid ka dit kusina. Malas ti agpampanimid. Amuyo nanang. Makiasawa gaya man ni insan ko Abelin. Sino nga iti mga asawa ken kwa na? Jay boyfriend ng abogado. Ay, jay ibagbagam asaan nga agsagsagaysay ken kasla saan nga agdigdigaws? Abogado? Saan yun nga uyawin nanang? Tinulad ko laang mo, ibagbagam. Natawid kun samot kada kayo ti kinauyaw ko. Mataw-tawid ay amot day ta. Katwan, nakauy-uyaw kayo may. Eh di, ikatam ti kinauyaw mo. Ta ikatat mo, ti panaguy-uyaw ka. Tapno, adamotan agarab kan ka. Apo! Apo! Ada tao. Inka kita, no asino day ta agap apaw. Sige nanang. Oh, apay. Asino ti masapol mo? Ay, sikati masapol ko, Stiling. Tapay. Awan mo't utang ko kan ka Umayak ko magaram kang ka. Anya! Ay sus! Kat no adapay lablak ay mo, gapo iti panang danog kan ka di boyfriend ni Belen, ita, umay ka agaram. Hindi pa ila dahito ariknak kan ka, Stiling. Kanayon nak mangamin nga uyawin. Iso nga agpatingga aklangan iti rapaap. Ngam, gaputan na damag kung agkasaran ni Belen nga insan mo. Nasken matayin, amaadaan ka ni ti boyfriend. Nagkunakan ka. Narigat ti mabakitan na balasang. Ay najak inarapaap ti makiayan ayat iti maskulado, tatuan kan istambay alalaki. Oray uyawin na kun. Sige lang. Basta palubusan nak nga agaram kan ka, Stiling. I love you, Stiling. Stiling. Sabay agpakyut kan agdayi-daying eyes. Kat saan namot abagay, ha? Sige, wanan. Mabalingkan nga agaram. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Dagiti tao anauyaw, ken managdilaw. Isuda, dagiti napnuan iti apal. Tampok dito'y programa tayo. Gus! Talatibyan! Dagiti daduma ababarkadam, nagmayaten ti biagda, tanagbalbaliwdan. Angam si Karey ay kastamlatan, mamartan. Oo, sakla ko man nagawa-awidan. Kung tandak matlagayam. Dagiti kakabsat mo, na progreso dan iti panagbiagda. Kita ni manong mo,
Agtaltalon lang, ngam nakapatakder iti balay, ken nakagatang iti lugan na. Kumparadak manan. Sa balyak mo't Ay na, Ray, anak ko aya. Awan ti mapasama kiti biyag mo no kastamlaeng. Aglaklakay ka akaase ti biyag mo. Basol yo Apay ngamin nga interview amin kini Manong Jay Daga. Didak pa imbatsan. Ay, ibingayan da kamot kat. No talaga akayat mo ti agmula. Idi pa'y aday ti kayat ko. Apay nga itala nga ibagam, Idi pa'y lakumaa. Isumot lagayam nga agbarbartak ni ading mo. Kakayat namot nga adabingay na itidaga. Ay, hindi pa'y kumain bagana, Mabalin mat nga ibingayan, itimulaan na. Ay, ibingayan man langan, anak ko. Jay asidag itiwaeg. Tapno saan amarigatan nga agsibog. Ay na, no ija asidag tiwaeg ti kayat na. Ada yung patakder ko ija akal kalapaw. Kompleto day jay. Ada pagturugan kan paglutuan na. Akit, ipabulod mo pa ilang kan kuana, Tabarang agbalbaliwan. Tanay, lakayan. Hanggang inumlat tamot ti amo na nga aramidan. Nalawa mo't gayam day timulaan ni ading mo are. Napintas pa'y ti lokasyon na. Kasaritak ni Ray. Tadamagagan ko na. Manya ti plano na dito adaga. Mayat mo't ata nakapanunot ngagmula-mula. Pinulahay mo nga minag. Nasaya at kidyan, agbalbalew. No makabirok iti babae ang mga yatkin kwa na, mabalindan nga gyan dito. No da mga yat Kano bartek na mga kanayaw. Ay nakit adan tulat ta Kano rugyan ng tagbalbalew. Agmula-mula, kat makaurnong iti kwartana. Awan ton ti sakit ti ulo dagiti naganak mo, lakay. So di na jay daga mulaak. Mapanta ko makitaan. Hanggang nabartek ka maamanan. Ipakita mo kanya ka. Sana ka nabartek. Oo. Saan adita ti pagnaan? Ditoy. Dita dayat. Ditoy. Di nakasuruan manong. Na. Sana nagaputay nauna ka kat nalalaing ka ngamsak. Ay, anya ay ati mapaspasamak ka na kayong agkapsat. Ni manong nga. Di na mo ti papanan na. Paturugan nyo pa lang ni Ray, nanang. Ay, agsubliak langan, hinton mausawan. Sana ka na barta ko nakmat. Ay, Ray, ingka pa ila maturog. Kaya't kung di mapanagmula, nanak. Ay, kat saan ka nga rin nga agbarbarta ka? Tapno makapangrugi kan nga agmula. Mapanak nga rulitan. Di nakmat kaya takaduan da ito nalay nga manong ko. Kung saan ka laan na bartak, ay na, apo. Ang mga nunya ti maramit ko kang kan. Ay, pay amon. Sige, ay, agawid ka pa ilang anak ko. Paturugak man ni Ray. Agsublikan to, inton mausawan. O niya, mamati kan nga danalawa adagak? Nagswerte kan, paray. Mulak da ito'y adaga. Ket isunto ti pagbaknangat. Ay, kat sigurado na ita, Anyang iti imulam. Di uray kamuti laeng. May mayat man rin. Nalaklaka nga imula. Makitam di kalapaw, iti igitiwaeg. Sikat na nga ramid. Saan? Ni manong ko. Amam, ti planok iti dayta kalapaw. Pagbalinan tayaw, apag-iinuman tayaw. Uy. Wow, nagmayatan na planaw. Ayabantan to amin na barkada ta. Di uray man nagpatpat nagwano, agmalmalan tayo nga ginom dita. Awan nagungay. Kat, ayaba kung dangit ibabarkada. Ay katuwa na, pakaamwam idadagaw. Kasapulang ka di titulong ko. Apay ko ma. Apay, ti panagkunam, jak amo ti agmula. Amok, analaing ka. Nung kasapulang titulong ko. Amok teraramidak manong, di nakman bibiyangan. Ala, aywan ang tidaga
Impatawid na gitinagannak taday ta. Kat, tuwan mat ngamin. Pag numaran taday toy, nulakid di ta among maiwanan. Wen, amok dagitan. Masapol ayang ipalagip mo pa'y. Tinaramid ko akalapaw. Aywanam No kayat ko arakraken, aramide. Mangipatakderak iti bukod ko akalapaw. Tay nalaglag da. Kaapay ko awarwarang pailaeng. Pagyanam kit din, kabayatan ti panagmulam iti daga. Mala, agawit ka nga rodan. Tarugya akong tagtrabaho dito. Timbagak, rugyak tagtrabaho. Anyam, rugyan tan ate aginom. Nagmayat gayam dito'y kalkalapaw nga inaramid ni Manong mo Nagpresko, kan talaga anatal na. Kabalak mo ti agaramid, iti mas nalaglagdang am iti daytaw. Anyamot dito inaramid na ngay. Sinsinan. Kanti pagsayatan na, aginom tayo, aginggat kay kayat tayo. Isungarod nga inayaban ka. Naglawa na ito'y dagam paray. Katuan, mula akto iti kamuti. No kaya't mo, tulungan dakan. Ay katuan ha. Ang kalpasan ti panagmula, agpainom ka. Wen, de talaga yan. Ay, saan pa yan agaw-awid dito'y balay ni Ray? Huwag nga ron, nanipod na pa ni Jibangkag nananang. Ado nga min katimpagatang na nga abastuna. Ginastusan nyo manin. Imbis nga igatang nyo iti agas nyo. Ay, bayadan nanto ka no, inton makalako iti mula na. Ay, sapay la ko mga raw, tadan tumaila ko na. Ay, kunak atulungan pailaeng, tamang rugrug Kunak nga ron atulungan. Kuna namat asaanin. Amuna ka nun, teraramidin na. Kat no italaeng mat ngagmula. Bayan nyo, tay sumut ti kayat nananang. Ay, amuna nga taapadak kalandag iti mula na. Kas kada tarak nun, aging gat agtubo, kan agbunga da. Ne, adamat awit mo amanok, pare. Pulutanin tayo. Uy, nangalaham ngay. Nadalapos ko man di tayo igit. Mayat dito'y alugar. Nauli ba? Hanggang ado ti agkaiwara amanok. Iso nga aguma tayo, taado ti manok ditoy. Naglulok magdapay. Ala, siyak timang parte, tayong kagumatang iti harak. Alangan no dudwa tala nga ginom. Saan ka madanagan? Inawaga kong nagiti babarkada ta. Umay na ka no intun madamdama. Ala, ingka nga ro din partyen day tamanok. Kita am day di alakay. Kumit-kita dito'y ayan ta. Aywan, sino ngay day talakay? Isu day tagnana di ti kalapaw di tabalasiw ti waig. Manok nan samot day ito'y tiniliw mo. Isu nga rin ngayon kaparachina. Ay, nagbagal daw mo, kumaray. Ay, kastamot kan ka, paray. Itala nga makita ka Hindi nga min bangkag ko, ti pagtaltali na edakaw. Ay, kastaya. Sa bali magaya man tagigyan ni Jekal Kalapaw yung bangkag yaw. Awon, jay buridak ko. Nirey ti agigyanan ijay. Taim pasublat ni Manong na, jay dagaamulaan na kanaw. Ay, sumilagaya marinabi, nga damang mangagaw ngaglalaaw. Kasano nga daglalaaw ijay, paray? Aginumdan sa ijay, tunggal rabi. Anya? Kat no nirela ang matiamok nga dayjay. Kinti may sapay, mare. Tiniliw da di manok ko. Tiniliw da? Ayo na yan. Nakita ka pinulutan da. Ay, nakababainan ti kasta nga aramid da. Agpukaw mo tindagititarakan ka. Nanipod ang daday jay, maray. Mabalin ka bagbagaman ni Ray. Ay, wan paray. Ay, talaga bagbagaak. Saan arumbang ti kasta nga aramidan da? Umay ka manan mangalay ta bastumon? Awan sapay mo't inmula medyo bangkag mo. Ingka ngamin kitain na. Sumanao ka, ngam di mo mat mapankitaan. Imay nagreklamo di ka rubayo ala kay jay.
Alalayan nyo kanu matitarakin na. Pulpulutan nyo kadagiti babarkada. Ulbud day di alakay. Nagkunang amin kan ka nga ayabam dagiti babarkada mi jay. Ket saan apagi inuman ti kalkalapaw ngay naramid ko. Kung nagtumat ngamin nga agarami na kitibukol ko akalapaw, tapno saan kan nga agreklamo? Isardeng nyon ti agaramid iti kalukwan ni jay. Jak kayatan nga agreklamo manan ti kaarubayo iti alakay. Nga adda mapukaw at tarakin na. Pare, mulaan tayo manlaangan iti kamuti da ito'y daga. Tapno awan ti makuna ni manong ko. Angam, karuruot mat. Mabalin na ta mulaan. Kamuti lang mat ti imula tayo. Mabiyag nga tati imula tayo. Mabiyag adun to ti mailako tayo nga igatang tayo iti arak. Uy, adun to nga ron ati pagbibingayan tayo no kasta. Mano tayo nga agbibingay? Sika, siyak, kan tilima barkada ta. Eksakto. Uray sagsasangapul aribo tayon to. Mayatan. Uy, sige, agmula tayo nga ron din. Uray karuruot. Nagmula ka numot daray kan dagiti barkada na. Ngam nakaruruot met ka no jay minulaan da. Ay, dahil tati kunkunak kay. Sinasadot nga minti trabaho da. Nagin mumula dalaang tapno saan ka nga agungal. Amuda nga ta. At aripat po nagitin mula da. Ay na, kaino inaramid da pag-iinuman jay kalkalapaw mo ijay. Nagpabawi ka nang itid kan kuha na iti da dyan daga. Saan na pa'y matlagaya makabailan ti agbalin a responsable iti biyag na. Ay katbarang agbyag adag iti mula da. Lakay, ikampay iti gundaway na mo't aji kabsat mo. Pare, agreeing ka. Uy, Ano ba ya? sibugan tamat adag iti mula tayo. Sanan, nagbiyag na gijay. Kasano namatay da? Kani, nagpudot ti panawon. Ay, nagbiyag na gijay ko nakmat. Tanag mo na ya. Saan ka day, ano agmula ka? Rumbang nga ikatandag iti root iti aglawlaw na. Kat, asino nga rin tinagagay tamang ikat iti root. Duatan pag tinulungan ta. Masadutak, nawalat panawon ko. Agid-idda talang mat dito'y kalkalapaw. Katinton madamdama. Agtiliw ka manan iti manok at tarakan ti kaarobam alakay. Kas tala ti biyag Ganaasan takit iti biyag ta. Di ka kadi madanagan. Taday ta inmula tayo akamuti. Agtubon tulat ta. Ket into nagapit tayo. Addan to pagbibingayan tayo. Kunak ano nalipata munday ta atungtungan tayo. Jak malipatan day ta. Da kayo pa'y matako kumpare. Importante kayo kanya. Uy, day takot ti ibagbagakan ka. Dakkel manen tinaglakwan ni manong mo itimula na, anatang. Kat, masapol nga ibagayo kanyak day ta? Ay katuan kasanumat nga men, immo na kapay anagmula, ang awan sa mat ti mailakom. Ado? Ado, kunkunam, ang binaybay amsamot dagiti mulam. Nyalakit din ni nanang ay. Diskumpiyado launa iti kabalak. Ay, mano abulanan. Mabalin mo't siguro nakalyon dagiti mulam. Adunto ti mapaglakwak ng ni manong. Ay, maragsa kanak-anak ko, no kasta nga agpayso ti mapasamak. Sapay lakuma, tapumod no. Pare, apay ngay. Itay tayo pa yung agkalkale. Awan mo't bagas na dagitin mula tayo. Karugrugi tayo pa lang. Sige ka di, agkali tayo pa ay. Adda bagas dagiti daduma. Ang binalitong agmat. Dita banda, dita tayo agkali. Saan ngamin analinlinisan ti ruot na? Awanan pare. Ay, sayang ti arapaap tayo. Ay, awanan ti sagti 10,000 kuma. Ay, nagbalin a drawing lang ay. Sige ka to Inuman tayo ti sakit tinakam ko. Awan mo tinakali tayo, bagas ti mula tayo, kamamote. Uray siya. Nasakit mo tinakam ko.
Amin tayo, nasakit tinakam tayo. Sigurado, kung tanak mo't ni manong mo. Sigurado Sabay na naktupay ni nanang ko. Adun tuman timangag ko nagsasakit asauda. Pare, iyas din mo man kindi dito yung data silaw. Tas injak man dito si Garilyo. Hindi mo idagdag kat dita panawa diding to'y kalabaw. Mauram da ito'y kalabaw Nanang, napuuran jikal kalapaw. Anya, kasano napuuran? Nabaybayan da ray, digas asilaw idirabi, tanabarbartag da. Ay, kat, kumusta ni ading mo? Nakataray da Gumagalwad da di atao kanyak. Ay, napuro sakit ti ulo ti ipapay na. Ay, ken awan samot kanut bagas jain mula da akamute. Kasanong adda, kat binaybayan da mayt. Amom nanang, adda pagsasao ako nana. Timula, kat rumbeng ataripatwen. Tapno pagnumaran, intun dumteng ti panawan. Ay, wen nga roda. Ay, uray ko manuam mo, tikabsat mo nga amerisan day ta pagsasao. Anya lakit din day kabsat mo, ay saan latang agnak-nakam. Hindi pa ila binagbagaak, gamdi nakdengdengken. Ay, na yun ti inaramid jo kasinsing. Napuoran ti kalapaw yaw. Ay, awan nga rod kasinsing. Ay na, kasinsing. Agbalbaliw ka nga minen. Kanuag mula ka, nasken at taripatwem. Asan aday ta agbartek ker aramidem. Awan nga rod. Agbalbaliw kan kasinsing. Para iti pagsaya atam. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Timula, ket rumbeng ataripatwen, tapno pagnumaran, intundumteng ti panawen. Tampok titoy, programa tayo, kas talatibiyag. Nalpas matlaan ng timiting dagiti senior citizens. May lang ata nakimiting ni tatang. Kaslajak nakita. Uy, addagayam iti likod. Ay, asit gakman. Tatang! Tatang! Ay si kamat gayam, mirasaul. Da kami dagiti social worker ang nagpaayab iti dayto a meeting. Nasaya at man, ta nakaumay ka. Katno itanda ka no ti pensyon me. Katnoy. Saan kan anas kan amakipila? Taiyawat ko kan kaya pensyon mo. Ay na. Nagmayatan. No anda manugang mo amang opisina. Tatang. Tapno saan kan amakipila? Kanay nagatidog ti pila. Ay, nga ron. Ay, agyaman na kabalasang kao. Tatang. Bayan nyo, taumay kami to agpasyar kin ni Dave. Ije balayo. Ay katun ikuyog yun to dagiti apo ko. Tanabayag ajak ida nakit-kita. Anya nga ba kahit? Nakita mo't lang ni tatang iji auditorium. Inted ko kan kwa na jay kwartana tapno saanan amakipila. Kahit, anya nga iti ko nana? Kas naunay tiyaman na kinid daw na pa'y apasyaran tayo ida. Mailiw ka dagiti apo ko na. Ay, langay. Awan ka di tibadbado ni tatang mo? Apay nga awan. Kat no nagado ti inted ko kankwana, edi na uli an napanak ijay. Abot mat ngamin jay t-shirt na. Kun, nagado pa'y ti mantyana. Jay pantalon na. Nagalutan pa'y ititali. Anya? Ay unay matain. Nangusaran na ngay kadagiti baro abado nga inted ko kankwana. At dapay sapatos nga inted ko. Daka mo nakachinelas. Kan amam, at dapay abot na di chinelas na. Ay unay yain. Nakakaasin tilanganan o kasta. Ay namulong. Anya manan ayat ti kalkalkalem di ta kabinet ni tatang mo. Awan, adaya mo. Anya na tayong bulsab. Awan,
Ina malangay. Ay, aguray ka. Ay, nangala ka manan itibado ni tatang mo. Kat no intad ni ading mo adib dagi jaya badbadaw. Awan tinalalak. Kita nyo, anay, awan. Ay, kat. Papanamanan. Basta, papanak. O, bibigyan daw. Ay, di ka lang makatal na dito'y balay. Dahil talagin inom tararamidam mulong. Bakit? Kinisayam ka di jay pensyon ko nga indulin ko ijay cabinet. Pensyon mo? Ay, saan mo? Apay ko makisayak. Katadamot kwartak ngayt ito dagiti anak ta. Ha? Ay kurang matan iti sangaribaw. Ay! Isulakit diti inalan ni Mulong. Idi nakita kidi kalman nga kalkalkal dita kabinet mo. Ay, inalan anjay buas sangaribaw. Ay! Isumot lagayam. Asaan man na nagaw-awid. Ay, inggatang naman na iti arak. Ay, no sana badbado. Kas kada sapatos ti alaan na. Jay kwartam. Unay matanday jay nga anak ta. Ay na, imbagmantay may kayo bimisita dito'y balay asa nga pamilya. Dave. Tatang. Bayan nyo dananang, kan bakat ko dya kusina. Taagluto da iti pagsasangwan tayo. Ay, barang agawid ita ni manong mo amulong. Isumat ka no ti mangus-usar kadang iti-ited ko abado, kan sapatos, tatang. Ay, kano alaan nalatan iti nang ikabilak. Saan yung amin nga ipalubos nga aramiden na dayta, tatang. Tadagijay nga inted ko, para kada kayo. Iduldulin ko nga raud. Tapno ada reserbak, no ada papanak nga okasyon. Ay na, tatang. Anya langan ti maibagad dagiti karuba no makita da pisang-pisang ti baduyo. Ay, kasla kayo nakakaase. Ay, kinapudno na. Kinisayan ni manong mo amulong ti pensyon kaw. Kinisayan na iti sangaribaw. Anya? Ay, nagturmatan anang aramid iti kasta, tatang. Nagkarong arod ni manong mo. Sakit iti ulo may kaninanang yaw. Una, syakto mati sumaron no amapan mang pasyar kada tatang kananang. Saan tayong tumat ngamin ngagpapada iti bakantingal daw? Agliwak to Tapno ijayak to pa yun na maturong. Ay, problema da tatang kananang ni manong mulong. Sigud mo't a problema day tao. Hindi pa'y balasa nga ngagigyanak iji balay kat kastanan. Ngam kimaro itan. No kaano alimakay. Isumat ti panagloko na. Mangibabain. Maalapay nga ta iti pamagbaga. Ay, imbag atajak na sangpatan. Amangan no madiswak. Alakay, kasarjay ka na kampintun umay asaba daw. Nasken mapanta, taimay da nagimbitar. Ay, mapanta kabagyan tayo nga road. Kat, ada pagbadam. Ay, adu tinted ni Dave abadaw. Nakadulain. No ada pa'y Jack mat inus-usar. Apay kumaamapukaw. Ay, di mo laam mo kat. No awan ta dito balay. Sumraklatan ni mulong iti sileda. Katila alalaan na. Ay, huwan nga road. Ay, pangidulinak nga tayo tinabati akwartak. Tapno saan na nga alain. Nasayaat mo ta nakikita tayo dito kasar ni insan ko. Ay, katuan imay kami, anak ko. Kababain mo't no saan kami nga agparang. Tatang, apay ngay akas tati suotyo. Kaslakay mo't mapan makitangdan a makigapas. Kuang amay. Jack matan mabirukan dagiti inted ni Dave Abado. Kaya tiyo asawan? Napukaw da? Ay, katnuin nalan ni mulong.
Badbado na numaminsan. Ay numaminsan mat, ila ko na. Tapno adala igatang na itiara. Ay, sakit talaga ti ulo day ta amanong mulong. Uray, pensyon ka, inala na. Ay, nakapigpig sa tao ngam sadot mat nga trabaho. Ay, sadot talaga. Wan, takawan na kami kanitatang yaw. Good. Kasano kayo ang makisala dito sa lunan ngay kat nagdaan mo day tabado yo tatang. Kababain ang makita da kayo dagiti kakabagyan tayo akas tati kausiyong. Ay, mulong! Saan ka nga kalkal dita? Nay, akal-kalkala kaya. Awanan ti kwartak anabatay. Oh, hingatan min kaninanang mo iti agas me. Ikanda man iti igatan ko iti sigarilyaw. Ay, sanda ka nga ikan? Ni? Nangipipanam ka dagiti badok nga intad ni Dave. Api amok da kita. Ay, ininit mo nga inala. Imbag kumaano in sublime. Ay, awan innalalak abado yaw. Ay, ita, umay ka man ang mangala. Panawang kay manlangain. Awan tumula maalak diti balay. Oh? Na. Ay, una yan. Imbis ko matulungan na kamay. Hanggang saan mat? Subran at talaga day jay amanong mulong. Jak tumat ngamin maranaan numapanak di balay da. Apay numaranaam? Ay, kasaritak Ay na, di nantupay dengganda na ng kantatang. Si kantulaki dain? Ay, danugak Uray man pa inaunang siyak. Talaga nga dalat ta black sheep iti pamilya niya. Awan makunana. Ta pinagadalda ide iti kayat na akurso. Ngam, awan mo't inlepas na. Ta nakibarbarkada lang ti inararamid na. Imbag lakit din ta impas na kyo tinagadal kin ni Manang Nansay. Siyak, naglaklakwak iti ice king day. Kan pagiwarnak. Tapno makaurno nga iti pagadal ko. Inanusak. Tapno at damalpas ko akurso. Kat sumaya at tumag ti panagbiag ko. Lakay, manon nga aldaw asaan ang nagaw-awid ni Mulong. Isumat ka no ti mangus-usar kadagiti ited ko abado, kan sapatos, tatang. Ay, katno alaan nalatan iti nangikabilak. Saan yung amin nga ipalubos ang aramiden na dayta, tatang. Tadagi nga inted ko, para kada kayo. Iduldulin ko nga raud. Tapno ada reserbak, no ada papanak nga okasyon. Ay na, tatang. Anya langan ti maibagad dagiti karuba, no makita da pisang-pisang ti baduyo. Ay, kasla kayo nakakaase. Ay, kinapudno na. Kinisayan ni Manong mo amulong ti pensyon kaw. Kinisayan na iti sangaribaw. Anya? Ay, nagturmatan anang aramid iti kasta, tatang. Nagkarong-arod ni Manong mau. Sakit iti ulo meh kaninanang yaw. Una, syakto mati sumaron no amapan mang pasyar kada tatang kananang. Saan tayong tumat ngamin ngagpapada iti bakanting aldaw? Agliwak to Tapno ijayak to pa yun na maturong. Ay, problema datatang kananang ni Manong Mulong. Sigud mo't problema day tao. Hindi pa'y balasa nga ngagigyanak iji balay kat kastanan. Ngam kimaro itan. No kaano alimmakay. Isumot ti panagluko na. Mangibabain. Maalapay nga ta iti pamagbaga. Ay, imbag atajak na sangpatan. Amangan no madiswak. Alakay, kasarjay ka na kaminton umay asaba daw. Nasken mapanta, taimay da nagimbitar. Ay, mapanta kabagyan tayo nga road. Kat, ada pagbadam. Ay, adu tinted ni Dave abadaw. Nakadulain. No ada pa'y Jak mat inus-usar. Apay kumaamapukaw. Ay, di mo laam mo kat.
No awan ta diti balay. Sumraklatan ni mulong iti silid ta. Katila alalaan na. Ay, huwan nga rod. Ay, pangidulinak nga tayo tinabati akwartak. Tapno saan na nga alain? Nasayaat mo ta nakikita tayo dito kasar ni insan ko. Ay katuan imay kami, anak ko. Kababain mo, no saan kami nga agparang. Tatang, apay ngay akas na tisuot yo. Kas lakay mo't mapan makitangdan a makigapas. Kuang amay. Diyak matan mabirukan dagiti intad ni Dave Abadok. Kaya tiyo asawan? Napukaw da? Ay, katnuin nala ni mulong. Badbadbado na numaminsan. Ay numaminsan mo, ilako na. Tapno adala igatang na itiara. Ay, sakit talaga ti ulo dahi ta amanong mulong. Uray, Jepin sungkaw, inala na. Ay, nakapigpig sa katao ngam sadot mat nga ang trabaho. Ay, sadot at talaga. Wan, takawan na kami kanitatang yaw. Good. Kasano kayo ang makisala dito sa lunan ngay kat nagdaan mo day tabado yo, tatang. Kababain ang makita da kayo dagiti kakabagyan tayo akas tati kausiyong. Ay, mulong! Saan ka nga kalkal dita? Nay, akal-kalkala kaya. Awanan ti kwartak anabatay. Hingatan min kaninanang mo iti agas may. Ikanda man iti igatan ko iti sigarilyaw. Ay, sanda ka nga ikan. Ni? Nangipipanam ka dagiti badok nga intad ni Dave. Api amok da kita. Ay, ininit mo nga inala. Imbag kumaano in sublime. Ay, awan innalalak abado yaw. Ay, ita, umay ka man ang mangala. Panawang kay manlangain. Awan tumila maalak diti balay. Oh? Na. Ay, una yan. Imbis ko matulungan na kamay. Hanggang saan mat? Ay, sobran at talaga day amanong mulong. Jak tumat ngamin maranaan numapanak di balay da. Apay numaranaam? Ay, kasaritak Ay na, di nantupay dengganda na ng kantatang. Si kantulaki dain? Ay, danugak Uray man pa inaunang siyak. Talaga nga dalata black sheep iti pamilya niya. Awan makunana. Tapi nagadalda ide iti kayat na akurso. Awan mo't inlepas na. Tanakibarbarkada lang ti inararamid na. Imbag lakit din ta impas na kyo tinagadal kin ni Manang Nansay. Siyak, naglaklakwak iti ice king day. Kan pagiwarnak. Tapno makaurno nga iti pagadal ko. Inanusak. Tapno at damalpas ko akurso. Kat sumaya at tumag ti panagbiag ko. Ay, lakay. Manon nga aldaw asaan ang nagaw-awid ni mulong. Ay, day takat ita. Pagdandanagan na ta. Ay, nasurukan na makalawas asaan ang nagaw-awid. Pangbirukan tangay manan kan kuana. Ay, Nanang! Tatang! Dinansay, inaklukatan tiri daw. Nanang, apay, di yung pa'y nadamag? Ay, nadamag tiyan niya. Ay, umunag ka Ada ni tatang mo ijay kusina. Pagsarsaritaan mi nga ro ti may papankan ni Manong yu amulong. Tamakalawas na sana nagaw-awid. Nanang, amuyo ka di? Birbirokon ka no ti pulis ni Manong. Apay! Anak ko! Apay, aday naramid da aya akalukuan. Adda ka no inuli da abalay. Isuda ka nung gayan dagiti akyat bahay gang. Agtaktakaw da ka dagiti babalay ijay ili. Ay unay mo't daytan nga impadamag mo, Nansay. Bayan yun, abirukan dagiti pulis. Saan damot kat asumardang dagita? Aging ka saan da ida mabirukan? Ay una yan. May balod jay anak ta, lakay. Lakay,
Nabuyam jay news. Mamatikan iti impadamag ni Manang Nanse. Abirbiro kan dagiti pulis ni Manong mo amulang. Nagpatinggan ti kalukwan na. Ado tinagsakit ti ulo na gapukan kwa na. Saan lang ngagpakpakita kanya tay report ko? Saan ko akanunungan ti mading aramid na? Uray pa'y kabsat ko. Ay, anda ka nun ni Mulong iti pagbaludan lakay. Sino tinag ko na? Imawag itay ni Nansay. Ay, nasayaan mo ta. Tanatiliwdan. Intabisitaan. Katuna. Balunan ta iti kanan na. Kaasimat. Di mo man sangitan. Nakabasol lang arudain. Ay, uray pa'y nakabasol ni Mulong. Taanag ko lang tanay jay. Ay, sapay kuma. Taag na kumain. Dave, Nancy, nasaya tayo may binisita dito pagbaludan. Irwarda mo tin ha? Irwarda ka? Tapno agaramid ka manan iti kalukwan? Dito ka pailaang, tapno makapagpanunot ka. Ay, unay kayo makakabsat ko. Baybayan da mo gayam. Manong da ka? Ang saan mo matan naaramid day ta pagrabangam? Ay, no kasapulan da ka. Awan ka. Taad da ka iti ayan dagiti barkadam. Idi kagbalbaliw ang arudain. Agbalbaliw ka. Ta dito'y pagbaludan, maipari ti bisyo, maipari ti sugal. Ken, awan matakaw mo nga anyaman abanag. Matakaw nga ibagbagam mo, Dave. Apay, dati naktakaw ko aya. Dagiti nga ibado ni tatang inted ko. Dagiti sapatos na. Oh, saan asika tinangalala? Awan nararamid ko akasta. Di pensyon ni tatang. Inalam, taing gatang mo iti arak. Naminsan lang mo Ala, saan ka madanagan? Takanayon da kanto sa rungkaran diti pagbaludan. Ala, intande. Ay, didak panawan Ay, didak panawan! Tatang, adumanan da ito'y badong aitad ko kada kayo. Usarumon da kita nga inaldaw lakay. Ay, katuna Di mo manan idulain, tatang. Ken, awan moten ni Mulong amang alak kadagita. Iswa tatang, di mo idulin. Kan ireserba dagiti napipintas, kan barbaro agamit mo. Para laeng iti okasyon. Usar nyo gitday. Ay unan niya. Adda katiag kasar aka aruba may. Ay mapanta, lakay. Ay katuna. Adda baro abado kan sapatos ko nga usarek. Ipasikat ko kadagiti ko kumpare. Ken karubak tiinted ni Dave nga anak ta. Di ka man agrungaab akas tamulong. Kaslasaan ka, lalaki. Kasanaw? Di na mo parwaran nito pagbaludan. Ay, nasken agnakam kan. Ay, apay. Di mo ay makita. Nagpintas tibado ni tatang mo itang nga imay bimisita ka dito pagbaludan. Kan kita am to'y sapatos nga inted ni Dave. Ay na, bagbagay ko. Amo mulong anak ko. Di na mausar dagitoy no adda ka itiruar. Ta sigurado atakawam manan sa munto ilako. Wala na ang ulito na yun. Ikaray. Ay, agbalbaliw kan. Puro arak ka iday. Ita, pulos asaan kan ang makaraman iti arak. Ay, kasta latibiyag anak ko. No nakabasol ka, nasken asong batam tinagbasulam. Ay ket makaruwar kan tumetlaeng iso nga agan anos ken agsingsingpet ka kuma ditoy. Ay, di ka nagsangit.
Naimas ti imbalon may kan kakaninanang mau. Kanda ito'y tilaglagi pam apagsasawa. Ako nana, di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kan tumabalsan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay, hawanan bayaw. Ay, di akong makapagtalo nita. Tapay mait bayaw. Awan nga Mindanao. Saan mat amang iranod iti Danao, jebak nang akarobam. Aguray ka man bayaw, tao minum tamampay dito'y basay. Ay na. Mayat at talaga ito'y naramid mo abasi bayaw. Makaulaw magbasit Talaga nga inyur-uray ko day takan ka bayaw. Kastaya, agad uminom ka nga ron Ay katuna. Ay na, ay mayat Awan nga yung bayaw. Sublian taman tayo pagsarsaritaan ta itay. Amom, saan la sikat ti apektadaw iti kinawan ti danom? Uray sak. Amin tayo aman nalon, dito'y purok unaw. Una, nga mas apektado bayaw. Amom, nguanya ti mapasamak iti biyag may, no sana ka makapagtalo ni tatawan. Hanya nga iti mapasamak bayaw. Kita tayo mustraken ka. Kitaan na ako bayaw. Kitain ka. Manipod dito'y ngataw. Bumabati ka bibiyag may. Blang! Kasta ti mapasamak. Kaslaman la pirmi abim magsaken, bayaw. Karkaro ati ka bibiyag may. Kasto'y mati mapasamak. Kita ma. Boom! Kunana, bayaw. Tatang! Uncle! Sumipungitan! Gusto ka no daytan, apa naging inom yung itibasay? Aywan gaya mo. Santa mo tinanasiputan. Rumabi igaya mong bayaw. Nagawid akaon. Nagawid kan? Saan pa analpas ti istoryata? Nagawid akon bayaw. Isa pa'y nakapsot ti baterya to'y flashlight kaw. Agistoryatan tumanay, inton maminsan nga kita ta. Yati sidaan tayo alot-lutwang bakit? Ay dinengdeng akarabasa ken marunggay. Ay, awan lasag paw na, nga oray intuno abangos lakuma. Ay, awan igatang ko. Ay, kunakun kahit. Ad-adang agregat ti panagbiag tayaw, no saan tayo ang makapagtalon. Ay, Pong! Ay, kunala. Ay, anya mo day tanga ibagbagamon, alaklakayan. Ay, kasta ti pagbanagan tayo. Ay, saan aya Brong! Kunana. Ay, sabali matanday tanga ibagbagam Pong! Kunana laeng. Suruan naktumag ngamin. Brong! Na Kastsaya! Ay. Anya aramiden nyo dito kusina, nanang, tatang. Ay, ninanang mo man. Di nakit din patpatyan. Ay, si kakit di Sa balit ibagbagam. Anya dagita. Pong! Ken brong! Diyos! Ngibagbagayo! Ay, mangad tayo kit din. Ala, Susan. Isagana mo dyan lamisaan tamangan tayo. Kita man bayaw day tatalon ka. Nagangon dagiti mula kapagay. Ay, nakarumat kayam ti epekto titikag dito'y talon mo bayaw. Kunakbat kan ka. Pulaos ngawan danaw. Ay, nungay mapantakasarita ni Sir. Di nakagatang day tadaga, tay bingayan na ta iti danaw. Bayaw,
Nagadaw tinakaibaga kanyak, asaan an nasaya at ti ugali na dayta abak nang, an nakagatang iti dayta adaga. Kastaya. Wen, sumungsungat ka kanupay laeng iti arubayan na, sumabat kan dagiti nagdadakkel nga asaw. Ay, unay matay. Wen, bayaw, ngal-ngalin da ka kunada. Ay, nagadumatan nga aw daytan. Ay, katno ko naman nagdadakkel nga aso ti sumabat kan ka. Ay, uray mula imonstramot dito yung rupak na gitaramay mau. Kasla kaya't nakakaramutan bayaw. Ay, ang bayaw. Bisita amat nga minjay talon ko Tapno makitam ti epekto ti tikag iti talon kaw. Ay apay nga ay Susan. Awan matlangan ni tatang mo. Aldawan. Apay, saan nga umay mangaldaw? Nabsugpay siguro, nanang. Ay, imbag kumaan, no nagbalon. Bayan yun, agawid tulat ta inton mabisain. Basta kaluban nyo latan day tanabate ang sidaan di talamisaang. Ay, kalungan ti pusa. Saan tayo matkat a pusa di agkalkalong dito'y balay? Pusa da di takaaruba? Awan sa. Tay di nasiputak ang nagkalong. Kat binarsak ko iti chinilas. Meow! Kuna naman. O, kitaan nyo. Jay nga meow ni muning tayo dito'y balay. Kat meow. Kas nalaang. Kas laman nagbabain. When nga raw, siksay jay pusa tayo. Ay, masiputak lang da dya apo sa tikaruba. Basibasag. Ay, patayabak to'y chinilas ko. Uray dumano ni jay balay, takin pusa. Idi mayak dito'y talon mo'y di na minsan. Adamang manggag ko nga ayos ti danom. Ita, awan matin bayaw. Natyanan nga ruden di agay ayos adanom bayaw. Tanay, agbatak pa yung dagiti daga. Kita Ay, wen? Unay matin bayaw? Ay, anya ngay ti maapit kung nukastoy laeng. Ay, awanin Ay, agasag. Ide, adagay ayos adanom amangag mo dito'y talon ko. Angam ita, ay, awanan mangag mau. Ay. Kasano tayon ngay bayaw? Kasano tayo makapagtalon manay? Mapantang harod kasarita dyan nakagatang iti daga. Nakabutbutang nga rod ti mapan ijay, bayaw. Ay, katiturturad bayaw. Makamulitan. Apay nga itaka lang anagawid, lakay. Iso nga rod amang mga anak ko na. Tama bisinak anang bisita iti talon may kanibayaw. Kahit nalipatam ti may nangal daw. Ay, plano mi amapan makisarita iti nakagatang iti daga. Ay di nangarod kayat amang ibingay iti danom di ta irigasyon asakupen ti dagana. Ay apay lang amapan nyo kasarita. Kat bareng maasyan kada kami Ay na, awan kanot si dayjay abak nang. Ay, an ni Susan. Ay napan naman kanu binisita, jay gayom na. Ken napan naglakaw, kadagiti ilaklako na. Kape, kas kada tsa. Ay, sapay kumatamakaلا ko. Tanday gatang iti kanan tayaw. Ay, sapay kumaa. Tanay, awanan bagas tayo. Nagpiit man ang nakaipatakder iti balay na day tabak ng anakagatang iti daga dito'y purok tayo. Kat syempre ado ti kwarta ka na? Anya aya ti itsura day tabak nang. Diyak pa'y mat nakit-kita. Tadalahang di tao nagdimansyon na. Kunadamot anaungot ka no. Isong mo ti damag. Tas saan na akayat nga ibingayan iti danom dagiti mannalon? Day tangarod ti dakkel aparikot ni tatang ko. Saanen ang makapagtalon gapo iti kinaawan ti danom? Susan,
Ison samot day jay baknang. Kita mo. Ha? Jay magmag na di ta arubayan na. Iso day ta. Medyo lumakay magaya pa. Ay, alang, awan pa'y naglakwak si ka. Kat isursur mo ada kita lako. Una, saan ang mabalin nga agawi dak nga awan pulos naglakwak? Apa yan saan? Anya ko mati maaramidam, no awan gumatang. Ay, kwagayam, mapantalakwan na itaabak ng alakay. Anya ti makunam? Anya? Kano ibagbagada na istrikto kan naungat? Agunget kit din ka data, kat nagpipintas ta. Sa bagay, nungay na anos, kat gulpien na, dagita lakom. Una, kan nungay gumatang pa'y di asawa na, kan anak na, kan pati apo ko na. O, nagswerte ka nga, ino kasta. O sige, intan, kaduan na kun. Sika, ati umunag, agbati ak itirwar. Wen, basta kaduan naklaang. Susan, agawitan. Nagdadaktul mo't gayam nga aso ti simabat ka data. Nakabutbutang. Imbaglakid din ta nakarikap ti nakalagit da. Nasken ama kalako ang ita. Awan bagas mi. Hey! Ay sus, rimwar jay lakay. Kitni, inabog na dagiti aso na nga agtataol. Basta dituyak la ang luwar. Naimbag amalam mo, sir. Siyak ni Susan. Ay, agawitan. Maditi pa nang kita na kun ka. Kaslang umar-ngar-ngar alyon. Katal na ka. Tawan bagas mi kunak lang arudin. Sir, siyak ni Susan. Wan. Sika ni Susan. Umunig kayo. Ha? Umunig ta ka no? Pakpakawan? Agpatyak di dirwa. Ay na, nagdakkel at talaga tibalay na. Talaga abak nang. Agtugaw ka, Susan. Kat ipalawag mo kaniyak. Luan niya dagita lakom. Agyaman ak, sir. Ramon latan tiyawag mo kaniyak. Data akat numabalin. Ramon gayam tinagan nyo. Aping agmay-may sa kayong agigyan dito'y balayo ang nagdakkel. Sino kumati sa balya kaduwag? Kat single akpay met. Ha? Single ka pa'y, sir? Ay, Ramon? Agbirbiro ka kitagbalin asawag. At nakadi mairekomendam kanya. Diyan kumakaskan ka kapintas. Mano amin ti balor day talakom. Tabayad ako na dagos. Umaw-awat ka kadi iti cheque. Wano cash. Kwa kuma. Kasmeten sir. Taigatang ko iti bagas mi. Ay na. Denggam lakay. Denggam tinapasamak ka ni Susan ita. Hay. Sige, Susan. Istoryaem ka ni tatang mo tinapasamak. Istoryaem manang? Irugim. Ay na, nagmayat adenggan kahit. Nagatidugan nga ino irugik manahin nanang. Basta nalakok amin jay lakok. Kat jay bak nang alakay tinanggulpi. Jay bak nang? Lakay kunam? Kat lakay mo't atalaga tatang. Saan naungat? Naungat laang jay rupa na. Apay, anya tilangan na. Naungat nga rod. Damagam pay laang mat. Kasla kontrabida siguro iti pelikula. No, kasla al-alya. Ay, talaga asaan ka amakaw, awat alakay. Naungat, saan anak kabutbuteng. Denggeman anaimbag ti istoryaken ka si ka Mariaw. Saan anaungat, jay baknang apagbutbut nganta, bayaw? Saan matkano, kuna ni Susan?
Jero panalaang tinaungat, hanggang nasingpat matkano. Ken Ramon kano, tinagan na. Nagsimple matan tinagan na? Aw, anya nga'y bayaw. Mapantama kay Sarita. Ay, katuan Ano ka nung agpaiso tinagdadakal nga aso na? Hanggang sana problema day ta. Kaano ta mapan bayaw? Si kaman bayaw. Agsaukan bayaw. Rugyamon ti agistorya. Ta nakasango kadatan ni Sir. Diyak nga rod amo ti mangruge. Naglaing ka nga agistorya no duduat. Ita, di ka makasaon. Sir. Umay kami kumamakitungtungkan ka. Apay nga ya sa bali titurong dagita matam. Ijay matawa. Sumango ka kaniya ka, tasak nga rod ti kasarsaritam. Ay wunan niya. Ituloy mo ti agsao, tadenggan ka. Numabalin ko sir. Ibingayan na kami iti danom iti irigasyon. Di pagbalinan may, no saan kami makatalaw na. Aniya? Sir, di kaya't asawa ni bayaw ko. Di mapasama ka na kami, no saan na kami nga ikan iti danom? Saan kayo maawatan? Anya dagita apsyaw? Bayaw. Ipalawag mo ngamin analaing Apay, nagrigat aya maawatan di bagata. Naglawag mati ko na. Di kaya't yu asawan. Piyong. Kasjay? Wen sir. Kasta talaga ti kaya't mi asawain. Bayaw. Kasta ayat iturong di bagbagata. Pusibum! Brong! Brang! Nay. Anya da ito yun na mapaspasama. Bagay, nakasarita min jebak ng akaaruba. Kahit, anya nga'y tinagsasaritaan niyo? Ay na, mayatan ibingayan na tayo iti danom. Ay, nagmayatan no kasta. Puno dya imbaga ni Susan. Nasingpat day dya abak nang. Dya laang ropa na tinaungat. Ay, naamiris na siguro dya pagsasao ako nana. Dumteng tinaimbag agasat, iti tao anasaya. Ay, punaw bakit? Nanang, tatang, lumwarak ita arabi Ay, sa dino te papanam, Susan, kanay, rabiin. Kan apay nakasukat ka? Nakabangbanglo ka pa'y. Adda date ko, tatang, nanang. Agayat kan? Asinaw? Dayjay agur-uray ijay ruwar. Nalabaga ako, nakaparking di tarwar. Kasla jay kotse nakitak, nakaparking ijay paraangan ni Ramon. Iso day tatang. Apay nga agdate kayaw. Si kamat alaklakayan. Anya kumangay ti rason no apay nga i-date ti baro ti balasang. Siyempre, agin naramda. Ay, isumat lagayam. Nga manugot adagos ni Ramon. Amang ibingay iti danom. Taagar-armat gayam ken ka, Susan. Apay ayat tatang. Ay, narigat anak-anang kumbinsir ken kuana. Kastal at ibiyag at tatang. O ala, inakong. Ala, saan kayo nga agpakarabi unay anak ko?
Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Ana adaw iti pagsasao ako nana. Dumteng tinaimbag agasat iti tao anasayaat. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag.